Ulti baba. Ulti. Dame i gospodo, dobrodošli na Boba Fett, kanal posvećen svemu vezanom uz Star Warse, ratove zvijezda, zvijezdane ratove, kako god ih želite nazvati. Moje ime je Bobo Fett i ja ću biti vaš voditelj. Ova emisija je pod pokroviteljstvom udruge Star Wars Hrvatska, udruge koja okuplja fanove ove popularne svemirske franšize. Odmah na početku zaželjet ću vam sretnu 2017. godinu, neka vam ona bude puno bolja od 2016. S obzirom da je ovo prva epizoda, trebam odgovoriti na nekoliko osnovnih pitanja. Kao prvo, zašto emisija o Star Warsima? Ako si postavljate ovo pitanje, oprostit ću vam jer ću pretpostaviti da niste fan Star Warsa. Moj odgovor je sljedeći. Star Warsi su vjerojatno najpopularnija filmska franšiza svih vremena. Kada se prvi Star Wars film pojavio u kinima davne 1977. godine, to je bio prvi blockbuster u povijesti filma. Priča i efekti bili su revolucionarni, a franšiza je i dan danas, znači 40 godina kasnije, sastavni dio opće i popularne kulture. Brojni filmovi, serije i TV reklame koriste Star Wars reference. Diljem svijeta odvijaju se Star Wars tematske zabave, rođendani, pa čak i svadbe. Darth Vader je ime koje rijetko kome nije poznato, a proglašen je jednim od, ako ne i najboljim, fiktivnim negativcem svih vremena. Most impressive. Struka je proglasila Star Wars skladbu Johna Williamsa najboljom filmskom glazbom svih vremena. Star Wars igračke su među najprodavanijim igračkama u ljudskoj povijesti. Gotovo da nema osobe koja nije čula za izraz "neka je sila s tobom" ili "May the Force be with you". Ima još puno toga, ali sad da ne nabrajam dalje. Drugim riječima, puno je razloga zašto se baviti Star Warsima i zašto im posvetiti YouTube kanal. Tu su naravno i moji osobni razlozi. Naime, kao dijete odrastao sam na crtićima poput Droida i Evoxa. U filmove sam se zaljubio nešto kasnije, tijekom studija, kada sam počeo proučavati komparativnu mitologiju, pa je bilo neizbježno susresti se sa franšizom koju mnogi smatraju nekom vrstom suvremenog mita, ali o tome više u nekom od sljedećih videa. Ah, here it is. Grandfather! I will finish what you started! Drugo pitanje bi se moglo odnositi na ime. Zašto se i ja i sami kanal zovemo Boba Fett? Pa ime Bobo mi nekako zvuči domaće. Jednom sam čak i poznavao jednog Bobu, ali to sad nije bitno. Fanovi naravno odmah znaju da je ime sitna prerada imena popularnog lovca na glave Boba Fetta. Radi se o mističnom liku maskiranom u takozvani mandalorijanski oklop, liku kojega je sami Darth Vader angažirao da uhvati pobunjenike. Liku koji radi ujedno za Jabba the Hutta, kojemu je ulovio popularnog junaka Han Sola, smrznuvši ga u bloku karbonita. E sad, ako vas ova imena zbunjuju, pogledajte filmove. Osobno mi je genijalan dizajn ovoga lika, pa sam se odlučio za njega, zato im nosim njegovu kacigu. A sada, kratka poduka iz povijesti. Mnogi fanovi koji se baziraju samo na Star Wars filmovima znaju kako je Boba Fett po prvi puta predstavljen publici 1980. godine u filmu koji danas znamo kao epizoda 5, Imperij uzvraća udarac. Istina, nakon prepravljenih verzija stare trilogije koja je objavljena 90. godina, Boba Fett se pojavljuje već u epizodi 4, Nova nada. Međutim, evo jednog detalja koji možda niste znali. Boba Fett je zapravo prvi puta predstavljen publici u TV filmu iz 1978. godine pod nazivom Star Wars Holiday Special. Dakle, godinu dana nakon izlaska prvog snimljenog Star Wars filma i 2 godine prije epizode 5. U ovom TV filmu Han Solo i Chewbacca putuju Chewbaccine obitelji kako bi proslavili blagdan koji nazivaju Life Day, a u nekoliko navrata film se sastoji od animiranih dijelova u kojima zapravo po prvi puta vidimo Boba Fetta koji pokušava prevariti Luka Skywalkera. Video možete pogledati na linku ispod.
svi originalni glumci daju glasove animiranim likovima, a ovaj crtani film će kasnije dovesti do realizacije crtanih serija poput Droida i Evoxa. Iako su animirani dijelovi prilično dobri za svoje vrijeme, cjelokupni film je već desetljećima predmet sprdnje gotovo svih Star Wars fanova. Sam George Lucas je navodno izjavio kako bi, da može, sakupio sve kopije ovoga filma u cijelome svijetu i uništio ih. Sljedeće pitanje bi se moglo odnositi na izgled emisije. Zašto sam animirani, odnosno nacrtani lik? Odgovor bi bio, a zašto ne? Ovo je puno jeftinija i zabavnija opcija koja mi pruža brojne mogućnosti. Istina, puno je više posla oko montaže nego da sam nabacio kacigu na glavu i uključio kameru, ali nekako mi se ovo čini puno zabavnije. Ovako, ako zaželim recimo imati lightsaber u ruci, Jar Jara u karbonitu, ili obrijanoga Čubaku, ili Jodu u balerininoj haljini, mogu ih sve imati odmah. Mislim da ovakav kanal do sada još nismo imali na YouTube. Općenito gledano, ovo je vrlo uzbudljivo razdoblje za Star Wars fanove. Započelo je Disneyevom kupovinom Lucasfilma 2012. godine za sitnu cijenu od samo $4 bilijuna. Povratak Star Wars sage izazvao je more oduševljenja, a epizoda 7, Sila se budi, postala je jedan od najiščekivanijih i najuspješnijih filmova svih vremena. Sada svi jedva čekamo epizodu 8 kako bismo saznali nastavak sudbine novih likova, Rey, Fina, Kylo Rena, BB-8, ali i starih omiljenih likova poput Luka Skywalkera i princeze, odnosno generalice Leje. U međuvremenu, u prosincu upravo završene 2016. godine, Lucasfilm nam je podario Rogue One, priču iz Ratova zvijezda. Uzbuđenost oko ove samostalne Star Wars priče možda nije bila na razini epizode 7, ali film nije razočarao, barem iz moje osobne perspektive. Film se fantastično nadovezuje na epizodu 4 Nova nada, i ako ga još uvijek niste pogledali, ja ne znam koji je vaš problem. Mislim, šalim se, ali toplo preporučujem da pogledate ovaj film. Mislim da se nećete razočarati. Nadalje, koliko god je 2016. godina bila uzbudljiva za Star Wars fanove, jednako je, ako ne i više, bila zapravo tragična. Tijekom godine napustili su nas brojni ljudi koji su svojim ulogama sudjelovali u kreiranju omiljene svemirske sage. To su redom Jason Wingreen, koji je dao originalni glas Boba Fettu, Althea McGrath, koja je glumila Jocastu Nu, voditeljicu arhive Jedajske knjižnice, Gordon Henley, koji je glumio Garvina Dreysa, Red Squadron vođu, Eric Bowersfield, koji je dao glasove Admiralu Akbaru i Bibu Fortuni, Džabinom glasnogovorniku, Kenny Baker, koji je glumio popularnog droida R2-D2-a, Michael Leader, koji je u odijelu onog Stormtroopera iz epizode 4 koji udari glavom u vrata, Ian Liston, koji je glumio pilota Wesa Jensena i jednog od AT-AT vozača, Peter Sumner, koji je glumio narednika Paula Traduma iz Zvijezde smrti, i naravno na samome završetku 2016. godine Carrie Fisher, koja je glumila princezu i generalicu Leju Organa. Opraštamo se od njih riječima učitelja Jode, koji je rekao: smrt je prirodan dio života. Radujte se za one oko vas koji se transformiraju u silu. Sigurno će nam svima nedostajati. Rekao sam ti da ćeš dobiti jest poslije emisije. Nadam se da vam je bila zanimljiva ova prva epizoda i da ćemo se vidjeti u sljedećoj. Svi vaši prijedlozi, komentari i konstruktivne kritike dobrodošle su u polju za komentare ispod ovoga videa. Što mislite o ovakvoj vrsti kanala? Želite li da se ova emisija nastavi? Volite li Star Warse i zašto ih volite? Ako ih ne volite, zašto ih ne volite? Slobodno napišite u komentaru ispod. Još jednom, želim vam sretnu, zdravu i uspješnu 2017. godinu i neka je sila s vama gdje god da se nalazite.